den singen shia youth na ke wendra ana pel na wa en nom de laban kulwa youth in the chibe to kan corners to kan youth klomala tana ne me dom kan daga we me daga makan we get uspe mak dera ke because dera devotion lars na ye ipan proy el kan be na la devotion lars ke the students singen ke ele algela pe en thanksgiving ele algela en intercession ele algela en praise ele som yok na ke students singen fine Henry C. Maitlas na ke malum singen bangay along sin fighting with the fellowship of our skill students singing him that lasha then going that rela exaltation and adoration lars sing God singing we sing him malum sazi se Henry C. Maitlas then kan li ship kadesh then kan li ke see mama sasa unconventional evine kadeshun my teoy na pala kung kilusen pen makatuloy 2020 na misingin. Along sa invite kong invite mo na kang mawibe ka online galing sing yok shubeye. As we start this 30 days journey in the month of October, we will focus and stay focused and maintain our focus for the remaining of the 20 some days more in October. Kaden gain ekala nagisiyo yesa sa may honorika masime masaklu eiskat daliki insufficiency mentalities needy mentality prayer life kaden makain focus na pay na ke ito ko kikasta spigalin sim singing parang singing long say we got no one now. Proy magdaro kiped singa gde proy she was kikasan God. Ngayon sikan ko na kula ka Bible na tuman bagan kan we kikas ko siya. Finash kas ko siya gid dan ko ni kwet tigat kiped singa. Finash kat kan remagin be share screen made on again kan remagin scriptures. Nakikasan God killing sim singing kanus kat. So it's like a meditation and a devotional time. Kuda sang sing God killing sim singing eh. Kataga kilusan pe nga fak pienga. Inkan na may nilalash, may pray lash, may gulolash. Ako na kilin sinay mi kimalang singay lash masikot kanaro na pa yokliki, sasiliki, unconventional. Moving from like Proy na kainin no, makataro kilusen pel. Ingin na kita shift na kaya Bible life tigat misingin takilin lu misingin, lenigar misingin, len lu misingin for the remaining 28 days ke. Kita shift na kaya ensima uskat deliki proy inin na lash kilusen 2020 meni misingin. Il pang transactional prayer ko proy na kainin ng church matanfel so personal needs lasha kude move liyan sa mising mata ke banang kuma place ke kumisan mising ke kude ask ke message lasha kude ask ke communion lasha kude ask ke Bible study simet lasha ke malum sing inkan mukli agat ke kung fina ko na nag-iiklase place your heart today wait nag-umash ke lang sing and this should be your greatest request. Papalang lan kanorela misingi kon kain. Move from transactional prayer to transformational prayer. Email na. Aro kilusen bel ngaliek na paila ashmasi il ash pe papalang katikan limidia kat panen. Len nalusom na ngaliek masing along si sherm dek yang alal nila pang interaction pangema ekan kashga. Alana kume sin kume pangun mo kume fashigi kat ta shop masingay alana challenge kum na paye la kume non ko na pay la ko pay lang tuwi ki mangay kume fakalama ke nga shong na kita shop misingi kudem ta ki proy la show just spend your time now with God devotion
devote your full time now. Ingena, this 1 hour. Devote your full measure na le, adore God. Kikidera proy sing wait na kabakian sing. Kidet te proy kinin Allah. Kidet te na ki proy answers. Not even your personal needs. You're not gonna touch that. We're not going over there. Magdera kipel sing. What we are about to do on the second day of the new month. Magdera ba kide adore God sing king church na phone. Ay ilwang lagi pelsing lagi gandi ke kalma pa in nga nagi proy la ke pelsing ay ingon cash gat na pa. It's not a high sender prayer. It's not a high sender time. Kren ganda ko papa nga siya musing tingkon actually na liye ke wala na wal makaifan. Alish ke ngan kan tisumlal na ke mama alana anjingan kan cheta apala mga ngan kan kya kashi kan tisa sumakala mila megdero ta kon ko intulang na ke inino kon ko inakula ke pelsin tinasi pelpos ko to ke kan di babang asya kan kya siya babang asya kan napna sinsi masingay wan na mising. Today, if I forget, praise God. Il ti pelsinge il ti mana ke kring gandi, mana muna si, mana muncin selo, mana muncin ma. If we are giving 100% of our time to pray to God, for the last 3 years ago up until now, nalila 75% more. 75% more. It's all transactional prayer. It's all about our needs. It's all about our desire. It's all about what we need. The 25% kaya, it's only adoration. Musing ipagtingkan pwede kan namasingan. Ihala na tempting nga ba na siyang kumenon ko la. Kapay lang ang deploy kinin ng ako. Kaya siya nang maluto tash ka rin sa singteng kaniyike. No petition. No praise for yourself. Our petition for today is starting on the second day of this new month. It's not going to be a sender on you. In fact, Lord help me. Lord please help me out. Lord please deliver me. Lord please uplift me from my situation. And again, this is not the time for that. At least we know for the rest of these 30 days, like that they broke in a lash. So much of our time since 2 years back, it's all about transactional prayer. It's all about something for God to do for us. For God to intervene, for God to show up. I strongly believe that this will transform your whole life. Set your minds on things above. Set your hearts on spiritual things in the heavenly places. Scripture large I'm singing. Devotion large I'm singing. Thank you, Jesus. Psalm 8. Pranon ko may magtangkan siya kay Saman Gush for seeing a gilu. They really Malimig ko siya singing, kanus kat pangamay proy lo. Met malong met nagawa. Di ko may reading proy sila siya singing na sing God. Kung may pindiyak ki book na kayo magna reading singing kita proy ki siya ki deliverance, kita proy siya ki
Manasin Alusing, church sing, fellowship singing, Kanasin Seo, Kanasin nations, other leaders. We sing in Manakay White, Tau Leliki Magdash, Kim sing, and Dekilin Naklunga. Kidan Ro, transformational prayer, the Kimongan Kai, Sinakawa, Makat Pag, Detisia, Kat Pyrongi. When you get focus kan sang sila adoration sa kayo, exaltation na kayo. When elpa ruler, elpa falling kain, idek yang si mana kayo. Yoklele pel mai kashka, chiklele pel mai lakfalat yak, tawyak na lang inilke. When crisis kimula siya panang direct ticket kitin kan praise so much for regarding situations in our life. Mailya makat di pel nagam sing. Devotion and meditation as you read it. Pangigtan makan. At kun rin maging boredom singing. Bible lang, Bible lang. Praise God. Kung te read me singing ka na, kasi in proy pa kung may wikat, kataga ni Rala Gillen singing. May nagawa ko lang. Praise God. Kalau malam kataga ni ako lang nag-actin kataga ni Reed, Sam Algosh, first scene na gilu, Evineosh. Sam Algosh, first scene na gilu. Kataga ni, may mawangin Bible natin, kasi in prayer lang siya pangay kataga ni Reed. Kung lame lash, flat lom akelin yak fin fel on the phone. Kaksikin yung soak sin kashaw, ungekin yak sin dalik shishi etalik fosh. Kumaki siya pot kain kashayla may lokalok lom. Si Betalik Street na kayo, we get ready pa, kibay tangay. May nagkataga ni ngayon ma-ready. Kataga ni Rala Proy si Lash ngayon. Music kung kan we have ready. Kataga ni read. O lame God, kum lame Lash, flat lumakalin yak finfel on the phone. Kaksagin yung sawat sun kashaw, ungekin yak sindalik shishi, etalik fosh. Kumaki sipot kain kashayalang may lokalok long. And all who oppose you. Proisinit lashpangan. Sama Algosh tolu na kaya. Sama Algosh tolu na kaya. Makia book na kay wangan. Kita flow na kimandik din kundi when pang interaction maida ko kapala na paisens kila pang may proi lasho. Kat proi ki lucent pel na loy starry ki mainin na napiyo. Na ingena, kita kan flokin, kita kan 75% of our time on our transactional prayer to transformational prayer by adoring and exalting God. Kataga ni ready. Sama al kustudo na gaya. E fine ko, may tagangit mali pa may dangay. Kataga ni read. Kaya nga ngayon tayo, Elika Shaw siya kumurela. Malin e itu. Siya kumaki ay inen selos. May da komin nan ga kel. E may siya may da komin su. Niyo inge kumara ta elosin posisel kata shishkliki kong. E sonolo si ke wala na esana. Kumara ta elosin lame finorik manakay walan pong. E fliye manakay wa yeni elos. Sip e kao e oye pe kushona kay wa inime wonye nenginga e ikin mea e mamol na kay wa inkova olem God kum lem lash flat lom akelin yak fin fel on the phone Pray na kay wa makatara inge na ngay la shola liki kum telte kan diek katke. Now we're shifting to all for God. Inexaldi, akiling kalanglal. Makia kay sipungan min, pangipray lo mo kanti, siya pray ki transactional prayer. Baba kat siyaksyung, baba kat pray ki talik si masa, baba mangin no fonam delta la menga fat.
Yala na challenge kum na pay kan non ko. Kapay lang ang tuwi tila standing gap ke mangay. Magde arsh mi singi ke ngay tafala metigi kachibari. Magde arsh mi singi pa. Take a vacation from your problems. Just take a vacation from all your personal needs. Ngayon na when kumnan ko, niyala na yokle because we're in a linear life ma, amen. Katli na manashim tash na. But when we move and shift from our sender, I sender, self sender, to God sender, na mo, sa kitan kan dilaliye kat kin na lasang. Kumenon ko pengin nagsap ko to si usanan ko. May paila fi nga mas, ngan tipro ki mas la ko. May paila ngan ko inilya ki finance ko, ngan tipro singa, kum delta la me. Take a vacation. Stop asking for your needs. Exalt God, adore God. Papalang simtang kasyawin, ilit talalero pagkain na lumay. Ilgalim ke, yoklalapel magatsiyak sil. Sending our prayer from a insufficient mentality, a poverty mentality, as if God will run out, as if God will be exhausted in His resources. Katridi buklo la bisingi, ingan shakat taligidan matile liyekat. Mensi sinashin inolong kumte proike, katagani fakemen. Fanasim sena mensi sinashin inolong. Tanga proy na sin God, in exalt, akfalatje. Kada shiba ridi siya buwa kailansim singing ke, kada ridi. Kacap lagi po siya. Okay. Kada ridi ke, samya, for siya nagisingal siya. Pugtolo nagdat ka niliyan na kaya nga siyak may naka-yuding ka naka-uya wait mata naka-wanda ka ni-uya pameta nga kung finne aspa kung finlang siya ngayon mapenameta kung kan uya meta samya for siya nagisingal siya makiya na tum etalala nga siya befakla pange transformational prayer kung finloy na kita na it's never mentioned anybody but all about Him. And it's really about time that we shift our prayer to transformational prayer. Exalting the exalted King, Jesus. Ine, fakat kel, wala na lang na pon. Ya, siye, nagisingal siye. Pameta ngayon, katagay ni Rala Proy Lasha. Katagay ni Reed. Nga fakak sigin gom, lame God, kain siyak na phone. Nga fakak ki mawula na nakaiwa kumurela. Nga eva on ngan kishipong. Nga fa on kaksakin gom ta kum kat kalena. Mitlukalok ilos pulok le ki bel mga umsikya. Ilos patatle emise. Kum si was paye intanan kalong. Kum wiyal kum nanan kaya. Kum nanan ka line with again, kum kanaus la with kulu, inelos fatia sibili samya, with lokalok lash pa wengin le mapat, the kum kanaus la city selos, elos tiena sibili samyak, the shakta lame god il takosha mapat, il okia chon lal da inian nananga. El lame fella que she was, el nananga fella que nanak she was, nanga she was. Lame God el nian modela na sin mit akayokeya, el nian wukle in pelupe. Lame God elose te kumpa lalpung ikum, kumtie sista katay na mit sa takana room. Yak uning kaksat na sin lame God, semata el lame in Sion. Fabric na sin matan fel na kayo amay Lorella, God il samalo sa kayo, il tiye mal kanol sa tang lalos, il kailos sa harakuluk na selos. Katsap lagi bos ka. Wow. Kumdali, paroy si pa kumrela. Kumdali ki, masingay kumiksoldi, at the same time,
ilkanaus na mga sipe. Kumakanin katke, kumtili sipe, ora proise, kaya pa nga siya kan tulungan niya mo itsingi kaya yan masing. O kung siya kahit masing exalti katil karingin mana kayo. Set your minds on things above. And I will, and as we are today, it is our decision. It is our decision. It's on all of us. It's on each and every one of us to make the decision that we will shift our mind and our hearts to heavenly things. Kailangan di kailan gimana kayo mamising. El proy que me tocalo kanya pa. Fagot kola, exalted, adore God sinike. Kanya pa, elito na nakarinig kung bakyan. Tatagaling ba kayo? Proy siya tulungan nila kalang sustengan niya na paike. Kita tu kan ni ready project tu lu ni agak kos ni Sam singa pas singa langos ni singa langos. Praise God. Puklu la teri. Nagi proy la kin tu dan sin. Sam singa langos ni singa langos. Aku la wiya ba kategori bagaimana? Sam Singalan Gosh, Katrina Managame, made up Pamela, Katrina Reed. Lane God, Il Davashan, took my backpack. Elusa the sing, Katrina got Saye, ever when the pets in God. All in God, come back for Romo Broilan with Pakbear, come back at light yellows. Over long tongue with Mimelu and with McCain. Anon galong eva wona selos, ta muy pero that kiesipil aksang yelos. Kumikso di katte karana ng push na loman. Likina kan na bukas na naging na loman, o date sol di ka. Pasyang tang mat misingin ngay, kidain ko ile call na, mingkat proy nagipel lois, naging na nalar, na nalar. Akil bilagad mait na pay. Nagatsum nagliyek na ka, ilbak na tari, ilbak ki masmasen mo, you're going to be seated in heavenly places. Ashen lung dari benchmark kung born again pepta Israel. Ashen lung ka siya dari ba kung resident fin bela sini inak perchet lang silang God. Nagikumash mi singi kung long ken eh. Tapaling ni tayo ni Noloman. Kung dal pala pelpos na ito. Nabing back kaya ash point nagaway ka experience mo dyan ka nag akalag yun na pa eh. Mapos ki mo luman makumunga yeke tilyang nagke kung di pro eh akatin mo likong na. Pangkat sa ngayon, katlong sisi. Ilti kat wiwi maitsi. Kata nga ni Baki, amen. Ilukui nature lang siya naman. Welin mo rela nature lang God. Na kung di kayo rela katlang lang si kong. May katlang si siya, ilba lang si. Na panang masimit man kinasip. May tagay mo pinbela siya ngayon. May balay kung na kayo. Il-circle and Christina. Ilki may tagay mo masimay nansiman pa. Huming kayo lang si. Yokli kimana kayo kayo exalted lang. As exalted rulers, ingoing sang kaksanaga, adore Him as mighty God, my Father, ingoing akulakiya, fingan mama kayo. Kipray no man so what ingoing so na zinking akulakiya, magay panangay, Elisa na nakumandikime, tuwas nom, ilya nom, kayo nom, mas nom, kayo nom, answer nom, sapay nom, kipel magay mo magati, focus na kayo ka nagsaldi kada, magna-focus ka ba? Kada liye na makom, kada liye personal life lahat. Kada liye kanin setbacks na kayo kayo mga lahat na. Kung may uri kayo, may na pa yung amin mo lahat ko. Kaya kung dali yung misingin, kung dali yung buki kasi na dolo, kung dali yung misingin kayo, pwede siya mag-shit proy na siya. Kaya hindi proy kayo na lahat, mga ipan na. Masimay ka kayo may kikukuhan medo sa taon, kasi siya, iba moment. Bago dumating ka siya, elo salvo yun. Toko siya elo gusto ko, urin mo na pinpela. O ngayon na elo si Ricky ka siya. Siya ni Gensin na po na yung ganmen, pangin masimanyok siya kayo medo. Loistele, postele, ben magad-pray kayo, bago naman as cashier kayo financial. I'm in a financial crisis, Lord. You promised in your word, which is true, but not the right and correct approach. Kung ganda ka na rin katpel na kayo. Musingi katorela proy kashne ingoy na keling ni na paila yogin proy la yogin pe la shingina ti malun sa si singe pa kiden ko in exalting God adore God ki mana kayo fact ke God singe ba den ganro actually na proy ya halilu
Because we pray on God in your belief. Bang mo pa focus on God. Di pa focus on God. Win. Di pa na alis yung mga lang siya kaya. Ngunit lang siya, ilang siya mo ito. Lahat ng ganito. God, ilgiye ka din na ma, lang sila ke, ilgiye ki. Kung kalong nagbayke. Ikalong kalito mga kaywa. Morning mo itlash ka day. We have so much of awkwardness in our life, in our past. Mula siya sa kalong make na fight siya. God is not concerned one day. He isn't concerned about your past. Ito hiya kaya may past mo. Ito na may makita our future mo. Kisap lagi. Nagkipahan na naklang kada. Forgetting that sheep na nakla siya naging makadalman ko. Kung nan ka na yun, forgetting na ikaw lang nakla siya naging makadalman ko. Having the same mind. Meron man ko. Ilan ka king ko na pay. Kadalman ko king ko. Kadalman ko yung king na pay. Matawurin mo ito. Nan ka na lamin. May may nan ka king ko. Pero siya na mo ito nan ka king mo palamisan. So don't worry about that. Well, ilan mo ito nan ka. Kahit mana kayo may sabitan lang dyan na wala sa malanan ka. Nasip pa yung nan ka king. Makad! Ilan ka king mapapayimita. Makuman ka king. Mamay ka nan ka king. Faki mo. Na sa gamin. God, ilan may kung lepastar kisap na yung. It-bound mo ito namin. Even your past. Kung liin sinito na kita na pwede ka na pwede. Liin na iparang mo mula siya. Once you shift your mind and your heart, and your soul and your spirit, and your strength, ingan man ko kimakad, ilarong sinanay, la inlong si kong napay. Kulog mo man, te kaya ka naman sa God. Kulog kong saan si over naman, Jesus. Amen napay. Just look back into your past. How often it is that it God, with His grace, it muli kong le, ito napay lalaro kaya. Wala man kayo ni kong le, wala man kayo kong le, when he found not even your tradition, not even your family, when he found the likely acquiring the love of God, praise God, the way he did. And the be exalted of God, Panginoon magdagdag kayo. Glorious Jesus. And the Jehovah is King to the ages and forever. The nation that perished out of his land, and the desire of the humble, Babylon, Liverpool. From singing again, si Senan yung pelo naman kung kaya ko na flicking out. Ay ito na yung pelo si Kunman ko kaya ko. Ngayon ka na pagkapas na ko. Ngayon ka na pagka mga takong nalitingan kawiyan ang kilay sa biyan. It doesn't even matter a second back in your life. God can change that. If you change your mind, can focus on that. All of the boom, back on the back on that. I'm not going to concern about my sickness. I'm not going to concern about my financial situation. All I'm concerned about is to exalt and adore and exalt the exalted King of all King. Jesus again. Pagkat ka na kulay ka na way you build the people. Magkakita kayo yung bensin eh. In-falling ka ni school na kayo. In-falling ka ni spouse na kayo. In-falling ka ni exalted authority the way you bensin eh. Ang aklas ko yung tawag na. Pinawag siya na siya sige. Let's spend a lot of time to exalt God and adore Him. Praise Jesus. Glory to God. Hallelujah. Oh Lord. Pinadagaling si believe. Pinadagaling si believe. Samson and see. That's our prayer for today. Just mark it good. This is your prayer. Do it every day. Just read the word. That's your prayer. You don't need to find words. It's there for you. Kasan ka dasar ka jugat na me. Pangan pray lo mo. Kung di kayo naging pray. Kung pin kayo naging kung pray. Sorry. When you get paladin then ban mo me. My prayer, I think my prayer. That's linear. That's just common. Magdara pa me. Something unconventional. Something that is out of the normal. Mamaitam da pray. Li long ki my pray when may tell. This is not the time. We sing. Open up your heart and open up your Bible
And that's the exact word that will move God. Nakimulo man kan me. Kung meron yo kung mang senyo kibe, na munu pa ko mura, di mo to ko kay pa. Kung meron yo kung kaya sa mo me, shikini ma kung kini ke pro man ke, when me. Ki kung nila yo ko, kung niya na payla, karon min man kay walo tari. Pili cash ka din cash kung lemeti yung pro siya. Oh, that's God that we need to adore. Ain't God singing. Got to be back, amen. Pagkita talaga si Garella pro ako start me sing. This is our prayer. Nakita lang ang rope. Kaya babalangin actual siya na kay Ling na just 2 days back. And you see direction siya. Wala lahat pong inapay na yung mamay babalangin tigan sa nakikaswa. Market Kanye sitar but so long already. I thought like Colossus was trying to figure out what does it really mean to see the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Where does it mean in my life? Kaya singaling ko ba mo men, shoot ako siya ilan God, e masusasan God, e mamakayway at ako na shoot. The asking part is not there. And this is exactly where we are at this moment. The asking part is out of your way. When men, kumurama kasi ni Papa and Ben, kaluin men, in the home na kayo, wag katabi that amen. Amen. Papanan mom singing about just start off. Senri simit pangin. Kaya sinchimitan, kumitaw na senri simit pangin, brother. Noon ko, dali eh. Nag-share ng mga palagi na mga pro-evangeling ka. Namang sumasabi ito, kiiklip eh. Nakita kong kiiklip eh. Baye, may kumtikan na nigum na waste yan, nangainit siya. Kung may kiiklikin dito, hindi ba ngainit mo? Kung may kiura, may natiba mo kan dito, nga fact, masya na nga fact kaya pa. Kat, hope na 5 good months. Because our life is linear, meaning it's on a straight line where we compare to the person next to you. Kad compare ka dapat paghahanap ay pangira. Kad kunay kanin mata namin. Kad kira may katig the real, the divine change. Ika na pwede makong kira pa. Mamati itayak si may tamakasuka ng kayo. Something conventional in your life, makankan ba that even in your prayer culture, even when you pray, shikiwa na iskum na kanan ko la, kofi nga tu maurit ngay mana ka ba shikili, kofi nga te bro ya may basic kat ki. And that's what exactly leading us. Makiling ko men, take a vacation. Parang si Chimay that, take a vacation, brother. Take a good vacation, brother. Take a good vacation, brother. What's happening? Say it with me. We got really money. Take a vacation from your personal problems. And I'm really serious in Jesus' name. Long. Phineas, ini na napay si lumingi na present situation. Ini na si lumingi na. May prayer. Wow. Accidentally much like that. Take a vacation. Don't take a staycation with your problem. It's time to transfer ownership of where you're at to God. Kon mo ko insang masin kon mo ko usmal kiyo. Mekian. Iki kuden apulachi. Iki kuden na wala maklasyo. Ilong sikten ko naksa siya main lasyo. Katong ni ba amen. Ako yung simulan back. Aksa sila ng kuman, brother. Siya baging kamul? Renew your mind. Dali, may meeting kita rito. Nag-proy. Kung dali wala proy, ito litar. Kung dali, kat na pon na lang si Ekle. Kumikwil kong kipel na kayo on a linear scale. E pagkapin ka na nagigit ka vertically.
Ndali ki katta suo, ndali ngan malo, ndali ki katta uskan, kat pinchilate kan follow. El son vertical na nakla siya na makabekatan lang ko, meloro, ndali na may sikya. Kata iskat siyang nag-circular life si. Kanya pa mode si may complete na pay. Ndali ulit mga ngada. Mga nakiwala, ilaro ki circle. Ilaro ki circle. Li pata na time on si. Li ki malana. Li ki planets. Li ki patatan gogo. E patatan kay si circle. Ka ilaro ki mami. Kanya pa a complete one in matek, one chapter, in fast na pa ito na nila kime. Nang mamakla siyang ganship na giproy na siya. Kaya yung mapanchulan. Siya ko daw siyunday ko ta pero yung ako na nga nalamay la proy rara. When proy rara? Nakat siya na rin na ini mo, spirit le. Kung pwede tayo kung hindi mong spirit le. Maganda na raw pa, take this conventional approach, kung normally you're a good battle yung mako. When it nan ko mako na raw, pwede ko na pa mako. Nasin may born again na mo, when chance na kung hindi born again, baptized again in Jesus, kung di ko kumakin na nito, siya, good news pa, kung ko kasi, pwede kong malala in Jesus. Katagan ni Bakin. Pinalagan ni read. Samsung al-siya, tulad na di al-kush. Proya ka ko short pang, oh Lord. Malamig ko siya relevant to it. Glory to God. Samsung al-siya, tulad na di al-kush. Pamayin lang ngayon. Siya ka masin? Okay, but really. Siapa ni George Katrini? Banyak kaya betul ni read. Maybe siya when she was kind around. Wailang ang pina ang siya ko. Lain God in the temple medal seal. John lang aking kasal. Eli mo na kayo inan na kayo. Eli to na belo sarap. Eşiğin kıyvamayı o emek kulu. Eylarına karşı mı çalan şerama salalel. Elbette de çıkarı diyor koş. Elbette malat ocean silver na fin mı kulu. Eyle kıyık yellows ki en huladan. The lame God it was a long series mawu. Elos mawo, elos matana yoro. Pensa na ba kung terik mawo, kanya pa kung tilamtawin ka. In whatever situation. Nag-ilwala kibensin na treating ngayon, lain ka din katbusi. Kata ganito, lain ka din katbusi. And God kalansin. Kata ganito reading. They read it, read. Sam, but read it as you can see, told you why you playing, not told you could. But read, okay. Masap na lang pa, Sam sinalad ko siya na dito. Sinalad ko siya na dito. Pero isap na lang, pangin, wait na kayo mamatiye. Siya na dito. Ebineash, ako na ito read. Katulad ba kayo, Katulad read, posit, read. Marilyn lang si kong lame God. Kung kala, lame God, idiot kala. Inian wutlela. Katla il may loyakla. King amatay ron na mood. Ilushunya ay na siya may loya. Il amaya tangay mood. Nga pansin lame God. And Molia Lily with a power club. Oxygen lane God. Praise God. Proikas na po naman kumrelangin, kung fact na po na kyan. Kung Pinoy kita na,
women mo kung siya mo tataron na si na pa focus sa kinalin sa sini kren ko in mukuila di transactional prayer kung nagigas ko siya pray mo siya na kainin ng long minorate lang kay pa mukuilo inin ng long mukuilo mana kay transactional prayer in mukuila di tikuluk ta siya loy sila bel magad matake in pray kainin ng long mukay pa na person mo migas ma shikla kat sang na peli na pray ka kat siya la baba kat siya la go sini kat pray siya ki mangi tikun kat siya la namen poste prayer ni sa na phone na elde gudu ta siya kat tikan matake tatle mo ashmasipan transformational prayer pray si mai koine kola situation de exalt ya kat pensipan Masih banyak kumera, karangan malu. Kalme pame, karangan exalt ka din kisao, karangan ang inin ng pimpela sin. Katagan iba praise the Lord. Na bawi sing ikden kay kaksingin God. Passion proy na kayo mga dorela kay student singin. Pangen kasi proy mga daklat kay God. Mga dorela kay pensing pa apaktori kay. Yada na challenging na bayi. Kuming kay Asham mo singi, kung non ka kaya mo singi, la, kapoy lang ang tiproy, si katan na kanasan si. Kung dali proy na gawa, kung siya na tayo na kanasan. Pero nagkaiwa mo kung mag-exalt, ikatangan na, kano na kulet lung, kano na makuntakit kay katsing na sila, pangay masip. Hindi kulog, katagan nila, hindi kulog. Kundi pangon mo, don't get me wrong on that. You're still gonna pray, but for this month, this is our direction. This is our direction. This is where we are going, and this is what we have to do to get there. Moving from transactional prayer, moving from prayer to ask for God to deliver you, moving from a place from asking God to do something for you, moving from a place kan moment siya kata na kayo kumle. Kung balagin mas, kung balagin kayo, kung balagin boss, kung balagin India. So we're going to shift from transactional prayer, moving from that point into a transformational prayer. Pray exalting God sa mga ibang napakitara kay Bensing. In my yoksi, kit volleyball, kit bell mo kung kibat pili buki yash na pon ng ngayon. Do God keep singing. Just take a vacation from your personal needs. Ngayon mamay na kayo, mga share attention na may na kayo. Yun, balik siya, may mata. Makasing na lang si Baklamit kayo. Isla na nakumandiki, inenoman. Ngapin ka siya. Share's personal needs like yun. Call it down. If you have a personal needs, a personal prayer needs, mga nubon na yan, we're not gonna pray for that. We're not gonna pray for personal needs. Masya na kayo kalat kung kanita na ash, kasyapitete siya sa pray keme, angin. Magdara pa, the pray. We're gonna pray in a conventional way, vertical. Lift it up to God. As you exalt and adore God, lekarin yung mga kayo. Kung danaliye kaya ipokasyaram kaya ipama Matthew 6:33 ipama me. Seek ye first, kata nga ni-read? Kata nga ni-read? May read, reading mo. Kata nga ni-read? Seek ye first the kingdom of God. Well, kata siya dagsta, kata nga ni-read, nagkikas ko siya. Kata nga ni-read? So? Super reading. And si Masyu na bang medyo nga readingan. Kanya pati natin make sense sa Jubel. Elmo, to kuusin me, siyuk me to ko siya ilan ka, mas posos lal, amen, usin na meda. Okay, good read? Start look, read. Kuusin nan ka me, kaya sa keyword me. Kita ko hindi ikimasing skill line na pa inge
Kapiensi mal siya kinin ang lumo. When the asking part for your personal needs is not there. Now, we're going to seek ye first the kingdom of God. So one way of doing that, one way of seeking God and His righteousness first is to move from transactional prayer to transformational prayer. Stop asking for God to do something. Kilus and Bell, we're coming from 2020. Anybody can say that 75%, we're just sending all our petition, all our needs to support, to help, to deliver, to give us, to help, to assist us. But we can shift from that to a transformational prayer, to transform our mind so that we can set our minds on things above. Naging mind ko siya, mind na siya sa nakasunod niya. But we are born again Christians. Kanya pa me, kad madabing bela to siya, kad hindi mind ka siya, kad tayo bagay na. Kung nalabang yung mga singay, kung born again, mind ka siya, umito siya, kung madabing bela singay. Transform, kung di kayo transform ka tayo na mani, kaya na kung siya na rin ka. Parang proiler mo singay, akfulat kaya ka, sangkulan sing ka, kung peklo. Comparing, mo singay, si Henry Singay, naban na. Nagtuloy pang yung comparing. Malang may chetan, is kada may tingay, ang may chetan. Then, sang sudan ki mga singay, shiki kung may pintensi, may power kung may nakanala pa yung mga sangkul na sudan. So the word today is, are you telling me to stop praying for my personal needs? Yes, absolutely. Tilugan niya bro, na kayo wak yung may, mga meeting singay kaya ngay, ilsot na phone na inino. Kung bin pray, kung kaksakin God, exalt thee, adore God. And then, you start thinking about, no, I have a need, I remember someone. Stop, boss. Now, may pray ka may tsinay. Tuwi ka mong na kung siya pray, at ang akulay kung waning siya ko, maumdal hindi ka pugi ka siya pa. Ay talaga ito kay Lucian Bell, makata ko kay pinata ko kaya ang kisya nga siya kon me. Misingi, may kasigot na phone. Tuwi kisya kin personal needs luman. Matewe share art kuman na singkat misingi. May elita mana kayo, kataga nita katla siya elita mana kayo. Kumita na, mana pa si kumita dari la, kung feeling deploy kan cash kung bayi. Mga chikin kan ram singa pa, kita kan follow pa na yun. Actually, kaksa kulo las na kayo na singa. Actually, kaya fakat kaya kat mo siya. Palag yung dal reading eh. Dal reading yung pugi kaya story eh. Actually, nila pa yung kanina po na puk mga reading eh. Kasi po kung mga reading eh. Kita ito gani, read nila, kung sa atin sa reading kaya natin siya. May naka kaya pas ka daw ngayon. Kita ito gani reading. Sam Ye po siya nagisgan siya. May ito kayo may reading na katari. Sam Ye. Kaya yung dalawang nasinggado, worship like may Senyor, may doon kaya krino na ni krino na kung doon kaya krino. Para tiyak ko lang kikado, kung dala na may, pinungon nasinggad ben, kung dali sang kaya isa, bakit mo may, kadi ben sila siya, passion fancy may gandan, tichipa mo na siya, kati lang siya kung kapsaklad. Masi mara, kadi kung tulugin niya kung makatun kaya na sila, waning chipel, na sila pa. Mình có ôn cái kim long sĩ gà sa ai ya o wan na nakla shin siya sa ki. Paro ka din ba mo men? Nakti long si juba long ka dal ya ko ito. Na bin wani siya kung sing ikisem bi sime ton sing. Non ko aku ya on ma ko me ya. Ui, ang bin siya kinalan ro sa buwan. Tiki mong pa, kati ka worship ko. Tita ka yung Ricky la siya. Kata ko yung exalt you, adore God, sinibaw rin sini. Along kata siya kami mo,
Pela ka get ka na kan ala na turn yok na so. Kung pa man ti mo na. Mình cũng kinh nói kia luôn mà, ở đây nói kia là cả, nó lắc là ra anh kia, cái đó là mà giờ kinh khất ni mas nấu bể thế đó là thế quá. Anh nói thế mỗi người con sẽ là người ta liếc cũng nice ngà vinh quang, cũng mấy cái cũng mình phải mấy cái bằng focus all của mà, khi cũng khất tất cả này, uốn mà cái đó uốn cái mình sẽ cái này, nói câu uốn này mấy tờ ra con ngô ya uốn long xe ai kìa, mình có thể long xe uốn người, có thể long xe cast một cái giật uốn người, mà long xe mà art của mà giật kìa, phải chịu cơ, instrument, and chịu worshiper mà worship kìa mẹ, spirit and truth. Ông non cái nào phải, ông ấy tiếc cái nào người, ông chú ý bám tàu rồi đang ăn đang fire đó, phải tiếc coi fire đó mà chứ này. Power kung fired up na putan ng good kung ti fired up kung ano yung Malaysia ano chocolate you're only good in there, you're only good in a breezer, you know environment mo tumuklit kung paano mo kung wuki kapsa kan chingay wuki kapsa ka kinal and good mo wuki mo and matiwa win me art luman para mo ti pa siya mo ti wait me tangi para kung de binrang ang terang ki ngakin mapasida ki senye kayo mo kung baka When makita ram singa pa, ita na phone na may God na phone na singa, na phone na yun na singa. Kita read na nakatar. Yeah, kita kani read. Siye nagyayas. Kita kani read. We are reading. Manda ako na. Proy lang siya pang may singa. Proy lang siya singa pang. Manda ba? Oh. Wang naman. Oh. Okay, aç bu kuşan. Ay bu kuşan ne var? Kalıp kuşan. Uye. Proy si panen. Proy panen. Kumenti si pe amen. Ditiyan ang proy. Proy si pa kumram singin panen. Take your heart into it. Move from transactional prayer. Kumeliya kinye na. Kung kuile ke, kung te proy ke na mo, o kung proy ke makas le exalted, our exalted King. Ito gani, read. Mapagkak sa ginto ko, Lord God, King siya na phone. Mapagkak ki mawala ng kayo ko pereda. Mapagkaon, ngayon ko. Mapagkaon, sa ginto, tapos wala na. When the call of love is lost, there you can seek you. Whoa. It was what God said, and he said. Whoa. Kung sumulat us, na pahin na nagdalo. Kung kuya, ang kung nanagkaya. Kung nanagkaya may bigay, kung manas na may kulo. Inelo sa kasisandya. When the call of love kawagin na makatay. Kung manas sa sikiselos, los cielos y pilos sangre. Shanta, lembra no chama prata. El aqui é tromado, vai indo nando. El lemi bela que suas sos. El not bela que não not suas. Lembra que no nada se vai dar El grupo tem bem bem. Lembra el secreto, el ladrão. Kung dia sisi sa na may sa toda Europe. Yamo God sa sinlema. Sa mata elemi sayo. Kagan na sinmata na kayo my Loretta. Ganda ka rin sa sinasan ng Jesus. Praise God. Kung napanda ka rin 2 years na, sang siye apply that background in God gave for us. Let's all stand to our feet and exalt and adore God. The lecture primary youth may matter na kayo across the room. Ano ba na kayo niya sanggulong city. Kung kayo niya siya dari tuman syuke ba yung kayo wicked kataga niya political given sila. On in adore God.
Almighty God, with all that fellowship we have blessed. We have blessed in God given us. Glory to God. But exalting on Baba. But adore you, Baba, given to in Jesus. Hindi mawumang marang ishpin kung makatong si Baba. But you're glowing the people as you Baba given to me. Your ways are perfect, Lord God. Promises are true, Lord God. You prove true to it, Lord. Kumba shield kahit sinagaywa, our shield, and we look for that for our protection, Lord God. When and see it, except you, Lord. Kumba lim God mo jivanna. Our God is a solid ground. Kumba usin na siya ko ginin ko na ako na bel nagabal nagbabakanta ko na fakum niya kibel sinay. Kumrena diye shoyna diye kumpakari a sure footed as a deer, Lord God, enabling us to stand in mountain top, Lord God. Kumba ramana kay wangay baba. At long si bakulumalap na siya. Even Lord God, you drains our end, Lord God. You drain our ends, Lord God, for battles, Lord God. When in call us, Shivena Kumbakari, by your mind, by your spirit, O God, magaipanan ka norela, and you even strengthen us, Lord God. Inkoy na kayigan kipel mamaubeda ka papa. Katakoy na inakulat yung kumsaka kiname, akulat yung napay. You have made a wide path for each and every one. Geniklum mo na pa, geniklum kao na pa papa. Kung God na bako na yun siya, kung God na lang ka lang siya papa pa na. Why couldn't God not go on so we can get back on the juke? Pashana kay na sin God. Shkak pashay back on. Heaven proclaims the glory of God. Hallelujah. Let pakano ni kashaw sa baba. And even in the skies, Lord God, kumbakari, and display your craftsmanship, Lord God. That when it's here, Allah, mga nagkibaba, kung magkibana, not beside you, day after day, day in and day out. Lord God, kumuramang kayo, night and day and night, Lord God. Paling ka na paladyak na way, Baba. Pinagkan mo ka na lalikik na yung kanti. Siyak mo yung nakasya mo kayo pa na, Baba. Just come before you and say, Lord God, and exalt you, Lord God. Lord, mga Baba. Sang Pashemon, King Siong, on King Siong. When the Gavach got Pasha, Pashay Pray no Pounds Bon. Say
Glory, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ôi nghe cái ca chân Praise God. Kulomala. Ialan na challenging na pa yun assume. Along siya kay kung ki Lucian din nung lal ko siya lang eh. May pidak na pa ikan ko na torkat yok ti imana kaywa. May na kaywa orang asyak pengalasin na nalong. Musingi. Kaya kung takatuya mo dan God musingi. Silela ako na inka na rokilin nung lal ko siya laki malam singi. In shock lang na phone na inanalong. Likiye na matay kaya akfalat yan God mul singi. Kipel na kayo manina. Matay kaya singi sumla. Kaksa ka na yokli gimana kayo. If inkan pela yokle, prayer, kadu siya prayer needs na siya lang nga yok na pwede ka ke. Shock lang ingin na, likiye na kaya person nung ulimay kosh, na ingin na makita na yok pakita yung kain. Exalting and adore God siya. Kung finete na long may na kayo, kung finete na syukya masingay, na kung may finete mo, asma kumera saya, kung ba't sila lang ta siya, kayo kung dal na paike, shikeko, kan-kandi ki katilaru, masa mga vakya ko, pailangan ti siya kinalak kimalam singay. Challenge siya na siya kimalam singay, masila lang ako ko misingay gunwi kung finakula kan-kandi ikla na pailok, transformation na paye. Stop sending your requests and petitions for 28 days. Just remain with God. Lalal kung ikumriti tarito. Monday, Wednesday, ngay mataan na kaya, ngay week kong tel na kaya paneng, ngay Friday kong na kaya, matek mi singi, take a vacation from your personal needs and requests. Ngay talay asya ninong, ngay talay asya manasim tasok, kaya kumriti kas mi singi nga. Paano makumentufe mi singi? E finaya asya ninong nakirin naman, even that, ngat ti proibeke. Asya tasok ngay talay nga rof kami singi, ngay sumsuk ka, chok imana kayo. Ngay sumsuk ko mo, suk me. Tako siya. Stop helping God out when you pray. We've been asking too long, too far already. And it's about time that we start adoring God in it so. Long sil na paike, kung delita man na pay sa pechima, kung kunay kan sang na pay long sila, lai push nga kin man na kakimuldo. Ilita lang laro ka. Seek ye first the kingdom of God. Move from transactional prayer for yourself and your family to your needs. Do we missing? You still have it.
Put it in the right place for this moment. Likieke, orela pelom na kawan sing God singay. Il pay karing kum. Fingum na life niya ako na misingi. Kina praise misingim da nga floko ng simit maus ka daw. Kolak na pum sap la fakulon sin. Sang si wave offering an fakulon sin. Metiyan daw. Fakulon sin God. Kung finsangin ki masim singing ay, para kung mongat misingin. You've been asking a lot already. So on Darita show. Which is the siyak mo na lumusing challenge siya ko musing. This is a new month. Unconventional mga virtue ba musing. Fingum de wish ke meta para ko me fosya ke sing kya panan. Olu tu meeting up dia kyo. Ngasang pelching na chum kon koin. Sangkulon chingka. Sangkulon chingka. Baba, ako yung siya na kayo wag ipelsi nga ma-surrender. Ako lang ang sumo, Baba. Kung di ko yung tapong nakikasong, Baba, pelpos pa, kat pa, impatient. Kat experience na ka lang, lumyok ka kat kasyo kung pelois, pelyok, Baba. Masing Baba. Kat nakaliki ang mana kayo yung conflict na siyong napayo. Kuming ko yung kasyo kat kipelsi nga, Baba. Katliki mana ka na shoot. Kaya fulek mi singe. Man kaya shoot mo tong Baba. Linlong lay ko masap lola ng gimalam singe Baba. Panganlain nas na room. Layla kon exalted ki may siklas. Layla kon exalted na pay gipensin. Kaya ako lang naninsin na nak na kayo wag gipensin. At fakulon siyong kaksigin gumalala Baba. Kaya in Jesus. Katagan in J back, amen. Sang si basan ng Jesus. Pinarship mga vlog ng si Brother Simeon nanda ka kibel sa ngayon. Payus ka nag-praise o. Pero pinarsh, pelom kung lang si siyak puk mga chair. Bising kung tata daga uyig mo. Uli tu, daga siyak-siyak. Mga kansot puke. In mga kanyan kung min. Pangin proy lo mo. Kumete siya proy siyak. Papa nga siyak siya. Matay kung sing kung may proy ki pu, kung may proy ki kasal sing. Praise God. Let's song continue. Brother Sim. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kan yok tigi pa na. Glory to God. Lang si spending kaksin God ke molas na kayo. Kulo ke lang si yok na God na sis. Ilogas ka jak na kayo. Kulo ke art lowos kasingi. Online viewers kulo pe ke art lowos on. Anak ko sa aklin na yash communion bisingi. Panangayang si kita we music o show lamang na kayo matina natin God bisingi. O show lagi ko bisingi pa sila magtina then aksa sa God. At nice si God met God guys. We base ke kapasa mag-Christ na ako la na sin might na gawapin pela. So anang akalang very praise pa ngay. Alang si share po sa mitigi nga sang sin music in code kat ke praise lasha. John 4:23. Il akalim yo ingin. Belsi atago aok tago dari. Tago dari. Ke might alu pa ye ilo sa kolya kingon inalu na sin papa. Paul na kimapaye, paingelo sa Papa, il sukinalo na siya. Sa God, may day alo na sin God na paye, katinanan show na paye, in siyas pag God ilaliya, tiyang laka. Kasi kung ka pa na laka, antayin siyo bayok si paye meta. Sa kadeta ko hindi, praise me saying it, bitigin na, tara pa na may offering lasha. Kung marang yak pa na usuk niya si pun mo dan sang si kaya sinakon sang kaya los ko bayar los ki lain sim singyo mitigi tera offering an ngai siya kan tengah di proile mitigi kati si may offering snack nam singyo so kung pintakan ko like hinas ruman lain na sang king siya na pon na Kasi tentang di proy ke pensinge akin siya way lang matikat kliye kausin na meda katang di proy ke pensinge
Lord God, kachut ba natin ngayon kaksukin gom. In fact, tulon na sumke long sa yok ng alom. Kalayang lom na Jesus Christ siye, kumakalim ilay tatu ye tawang le. Long sa lom na siya riyan ni duk mabad bat wana kumakalim ye. Katlang si kaksukin gom kiyawan na lang bakong wikat kalay singe. Kulaw ki mana ko akum karing at kulaw ki molas. Kulaw ki kash pa makum sinasising kan sang karing kat ki matalas pipela singe baba. Katulad pingin na mana ko master rosa makum sinasis. Panang lalakad pala ko pal na kayo makumakalag mga katirin na pala ko na sumbaba. Lalakad na ramayin na kayo wakil siyas na pon na hindi den tiro ki pala ko may long silar spend na den rakin siyas na pon na. Pa mga secret places long na sinmait na kayo mahingan pa yung pilya makunelos kilain singi baba. Places lo si yok liki makilo sin ingan pa yung sang kipel singi. Ilos na kayo makupla pa sang kisipe komita katulad pingin na kumarsa rolos kumewalolos. Karingin kat na kayo papa, wikat na kayo, wakimuhan na kayo. At kinasat glory mo kayo na yung kaksakin kong kapelsing kinin Jesus kat bride. Amen. Alright, music, Lady God, tuyak, round yak, usuk yak siya buong mo itan. Usuk laman na kayo matin na nash ko in komising ya. Yeah! Duyak. Movie ko Duyak. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. He's under my feet. He's under my feet. Satan is under my feet. Went to the enemy's camp and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me, and I took back what he stole from me. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. He's under my feet. He's under my feet. Satan is under my feet. Pour up on my repellente, yeah, come dalla chakuma, Come on, let's go here. yeah, come dalla chakuma. Nexio, agona nostile. Pour up on my repellente, yeah, come dalla chakuma. Let's bear that stuff on my. Yeah, come dalla chakuma. Saan na usok siya po siya may dahil. Nexio, agona nostile. Pour up on my repellente, yeah, come dalla chakuma. Yeah, come dalla chakuma. Nexio, agona nostile. Dice que yo paso noche, noche la familia, come la va conmigo.
Look at what? Song told the person of Jesus. See it, you are
person. Yes. Woo! Yes. Praise God. Pangai makatil kiktenero. Katin kaksa kanal kinsiyas puponna. En singe en in rekwo wansi. En mat kumtin na kan rekwo boy ba courthouse ngena. Ikum tagan na lilom sin kata in lang sigum kaksa na kikayam na ponna. So they continue sa maun lu kaman na kan pasurangi communion latra.
Kote atua, kota tupiringa, kota to kaha. Hey, Zakti Bata. Well, last na pa yun. Ay talang dekat na lang siya, tatay last. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate. Come on and celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Come on, rejoice in the Lord. Instrument. Hey, hey, Anna. Yes. Come on and celebrate. Let's celebrate the presence of the Lord. He's worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord. He's worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Come on and celebrate. Come on and celebrate the presence of the Lord. He's worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord. He's worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Come on and rejoice in the Lord. Come on, rejoice in the Lord. Come on and rejoice in the Lord. 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 Amen. Okay, Bella. The function Pastor Monica Communion. Ngusay mo nagawa cellphone duman, sanctify break OPA mo din. Tagasan kita din communion ka din kita na message lata. Message ay tutut som penat kun communion lata. So Pastor,
Praise God. Kaya ako lang communion last kay lanjam sing ba. Ang sebab malam sing God kikat kain. Maul chun lain semet ki, senri semet ki malam sing singing kain. Sebab kikat kai sinaga ki maula sho. Kaya ako lang tanda getilik shige medang. Sana kumdel. Okay, klo. Kada siya di malam singa kila. Yala siya di kina manaka umay daga pepa nang ugden ka hindi manaka na singkat singa. Inaksasi kumle karungin kum yang shelter kum igepel singa pe. Wangan mai kan kushaikat na wangan mai kan karungin gyat yang ibel singa. Finif ka profession luman kume student sima kume liyak la kume na Jesus. Mait na kayo kung finif profession luman kung medical officer say you will need the great physician in your life. Wangan ma kan hiyo, wangan ma kan karungin. Nothing else to protect us in this time. In Shiba Kiga, that's how you get guys in a give up. Kaya kayo na ako na nag-communion like we sing niyo. Ingan di ka tiyang kahit sinagaywa. Ingan na ka sa kahit sinagaywa pa mi sing niyo. Wangin masaya, mapapala kalang niyo. Inotoni ka din nagkakita kayo karangin niyo kaya. Inli ka tiyang kay pedsang niyo. Sayan, magdala fresh kay pedsang nag-communion la siya. Kaya nis, isam, ito kila pangay. Maura komisa, kumdewa na is, o komisa ito, yokshipe yan na ki, nanakman bapa ng lay na yung sikya kishpin, long silal na sin may tfer, may tangi ofela, ingan maule, yok na nagipelsing ikat katlikan mo yakal na kayo, kipelsing nagiupe yan pelo, may kushay na kayo, kipelsing ingan es maklake, ito alam mo si Panay kan karungin katyang. Ako gat na misingin na kipel fasya pa. Kat na Panay kan mal kan lalu. Kudeng kan sang muglas na sin Jesus misingin. Bayi na may kan di katyang misingin. Lamoy kul ki government. Lamoy kul ki church. Lamoy kul ki kudeng na kan entities. Na Panay na Jesus kipel singin. Kikat ako kilain semit. Senri semit na kimalam singin. Padako lagdain kan na communion lash misingin ngayon. Alongside the scriptures, ma Jesus si Ben al institute, ma singay, kaya lito lala mo wangin na kimano singay, elikiya ma si magdeng kan karungin mo ulasyo, ak na sa si mo ulasyo, flongin kan na kiwilan ka, and si Van nangan bagdeng kan istito, kaya mo singay la communion singay, shan Jesus pakak la kishubumay, manol masal la kishubumbe. Managay wa may liyeng pastorman, ashinin. Managay wa may kankarang ng prison life, ashin Jesus. Managay wa may liyeng belbasyo, nag-future lang siya mo. Jesus magkaipanapin. Il misingin na siyum, il kaya na siyum, il natuk mabatbat na siyum. Walang misingin fall kita yung ni communion like mising. Kisiya covenant sa siya. Will sa siya may Lorella. Akpay letar ko yela. El mise panen, is the testator of this testament. El effective ni misingi, kuminkan we partake kami singi, kilalal pong nilumita okay. Lang wangin mayak na sa siya ko, wangin may karangin ko, sayang kon we spasang igil pa mo, this is the blood of the covenant, which is poured out for many, for the forgiveness of sins. Kipabala kalim yung wangin may sibak wila, shan Jesus magaypan na, Katakan ni Bagaman. Ilakilang ibuklan Romans chapter 11 verse 27. Ilbamo, and this is my covenant with them when I take away their sins. Ulaila si maliki ke orela mo, wangin na maitan mo luman. Maitlan ka na kayo Katakan ni Bagaman. Wangin na maitan mo luman. Kung vinbangon mo kung wala alusing mo kung may mula, kung tabong na, alusing de alu pa yisi, in muli kumle. Masipan na papaye mo, artuman kon sang na sin Jesus, ito la, ikon na nakmanasas yung kikuluk na kayo.
And the power of the blood is shek na rik mani misingi in karungan kumyang misingi karungan kumyang na dudulele ilba mo ilayak wila conscience mo manak na sefe konitola Jesus shan Jesus makaipan na koin akayikum koin aknasijikum koin shikum na kankandiye shupelan kat nagimuluman il makaipan na kanwala kumpay katakani ba amen Buklan Hebrews chapter was but God found fault with the people. And the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and the church and with the people of Judah. The monarchs we sing, Gilinyo Silrik Lange, Kishan Kushin Kan Karangang. Commonwealth of Israel. Amusingi, Tishaba Shilbe, Sangrela, remission of our sins missing. Mosimorela, Wanglepa, Shan Jesus. Ilpa remain, Ilpa Relament, Wanglematan Mogoman. Convenience Jesus missing, Kigumis communion missing, Ilages Magin Yugum, Conitola, Mosime, Ilakme, Anaconis, Isam Kela, Il Misekim can. Often na makulukum na kaywa. Kung gan born again missing it, baptism sing it, the two are sanak tipal, are movie tipal, are shoye tipal makumrela long again. Shall sing in the yokum yang missing it, shall sing in the gum ng the two, or ela kan conscience kain mo me. Actually, kit na ginawa ng naman kaywa, kan makan present it na sing God, without blemish, without spot kimoluman. Men, God no phone na ito yung matan God. Each and every single person in this room. Ito yung matan God. Even Jesus ilash ki muluman. Babalang lali Jesus ki muluman mo. Power la kumisiwaso. Katakan ni back amen. Kila kila mi masing na church na phone na ngay. Wangin masaya. Alam na may insi usi kung orang na sumisingi. Kipukla ni pusap na singalu. Fosongula ko sila kila mi na church. Elba mo. Jesus the mediator of a new covenant, and do the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Il sham wuligina shan Abel gen wakiye. Il moment shan Abel with some mise meda. Ultimate judgment. Ultimate judgment again. Savalash kuluglash kai sinagaywa. But we have better promises because of better covenant. Shan Jesus. Il di silbe shan kusho o il shan Jesus na parela coin chibaka igan mi singing ngay. Ki kumains mi singing ngay. Long siya kayo may magawa mi singing. May di istan ko shirke. Na walang nakuman ki kumetaga yiska mi singing. It's the very blood of Jesus that can cleanse your conscience, that can cleanse your inner being, that can cleanse your life. Il parela managawa ki mulo mi singing. Kung lang si, kung ako lang misingi, ilakalami ke puksangi, maridi na siya, metigum tako, non ko akuya ke. Tako ligiya mana kayo, isya singi, in mayak na sa sikumle. Isprayed singi, mga koin me, is the very bread of life. As often as you are digging this bread and wine, remind yourself that Jesus Paurela, kumko, may pangon mo kung tako wiyalo misingi, para kung siwaso. May pangon mo rin mawuluman, koin na siyasing prayed singa misingi. Ilti ko, masip fam na koin, liikum yung misingi, kisabal mo misingi, litu, pakonakes maginikum, is masinga misingi, lematek siya na restraining kumi, kan liikum yung le, nakilikun mo luman. Katakan ni back amen. It's your very heart that Christ is after. Pailugay misingi. Katakan sipe, falila heart la siya inkain me. Meron nakikitay na kainin sa you need to have Christ in your life. For those that have Christ in their life, get baptized. Misingi. Inkain siya bakes magin yung aknas na siya kung misingi. Kan partake ki masing misingi. The cleansing power of the blood of Christ Jesus. Poste mo kung dito. Poste mga dito. Kat unconscious kat kamit mga napon na pe. Kat stuck yan mo pe. Makatil rong pe. Kat abangan fututo le lasha. Napananggitin ka nito ke.
Finne kom de connect la mekum sa falke. Ash sa falde lash kai sene kayo. Finne papelang el bono si musenge. Da ko musenge. Fakunon sil isma singa pe musenge. Fin ko me ako la musenge. Kita ta ko ni ako la kita kan ta ni tuya. Kata ka ni tuyak, may taga ako la kayan. Asya ka sure saning kan karangan. Talik na to saan beki hailanin makansikin. May ma ininayin kan takon kipel singay is communion lasha. Hindi ko ni istaka lele takon singay flok pena. Tako isangay layla siske singin kan flokin mo itan. Managan kan flokin mati chairman si metan ngike. So, dengan siya mo ngayon kan takon na mito. Kat read the scriptures after lasha kat from the music ko in kagash utus ket ke on ngay invite mo na kay wana me to ke pel singa pel. Praise God. Bidem ta ke tuko. Dem ta ke tukan me matitukan me ngan in the go. In repeat Ian DC Lainon Josh Lord bless Gigi, other brother it, hindi kanta ka ni Medo. All. Spirit wine na flok na tukan tumit sa is, ni kagat proile. Isam spirit on wine and flok tu sa numit sa is. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Lord God. Well, kita sa lapangay. So na kayo online be. Kain week kaya ngay weekend kaya communion la siya kung online be. Ako lang kung kanu show luman. Usyo break ka pray dan we wine sing ka na ako lang kaya umdaksa sa singay. Ay si pel na kayo, pingo mismising kung kanis tutu, kung kayo ay si kantal na kayo, main ka nagsayang kung kayo na ramit na kayo wain kanito. O nagkipapalo ba? As often as it is, isa makias makinig kong kay Jesus, singay kimalrela. Praise God.
Shan Jesus said, Sham give better words and from a better covenant. Get tested or say, Power la kau na pay. Masangil akay kumle. Na pay kikatay na kanin manas na kolong. La lal pong is akfalat kikat kipel singay. Maridi kipuklan John sapta on gosh pasam na limekos. Lam ngalon ko fat. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drink my blood remains in me, and I in them. Kikumays mising ngay. Silback na says ang naklon kanito. Jesus ilashing kum, kumil ko ilashing kum, ilashing kum, kumashin el mising. Kikumays mising ngay. Siya na siya si pakumis mising. Man who sing in Christ when not in God. Lapan lang sila palakalang yan siya mising. Panang kumays, kita kayo ni ako lang nagtaga ni Proy, kataga ni Iske Lensim Sing, kataga ni Proy Bakulo. Apalang kayo ni Jesus. Kata ko lang rin kan partake, kaya siya singay approach singay baba mising. Mising baba kat lang si Bakulo, malalat na siya. Kaya masih magdais ngay kat siyag siyang baba. Layla ko nun masih nga nakaiwa. Inga norik man naging mulash kahit sinagawa kaya misingi. At kolak pritsing at kolak kabin wine sing na siyang baba. In fact, kula malap na siyang. Layla ko sige ngay ingan flow na yung kahit sinagaiwa. Ona kong layla. Koding kum, kuming kat misingi baba. Kat lang si bakula malap na siyang. Kaya masa mamasala cash ngay. Kat lang siya kulit kum. In fact, kung lumalap na siyang na kayo nuskat le, neke na kung flokak Lord Jesus. Kat yun, honor, glory, praise, thanksgiving na kayo. Na siyang babagipel sa ngay. Kaya in Jesus Christ of Nazareth. Kat na kanin siya back, amen. Pat na po na kat kayo ni spray, kat kayo ni swine. Sige. Vaculo ko, vaculo sasa. Leus kum na nigin ay falong. Thank you, Lord. Isiye ol sasa. Yak sasa nagipel singay, isman nagipel singay. Kolak kum vaculo bin falcon kolay. May nagipel vaculo kipel singay aksa pila. Kulo malap nagay mo bakulo ke ngena ilak yukumle ilak message kumle ilak sasa yukumle ilusud kalam na sumingena. It's the blood of Jesus. Shan Jesus kulo malap para. Lord of Jesus, personally, we bakulo. After you got bakulo ke belsingi, kail si bena matakan na rumingin ang inkana kayo. Si masase pa kumispo singi ngay. Kulo bakulo malap ke kayo lalong, bakulo malap ke kolan manu singi, bakulo malap ke nasasanan na naklo. Pangikoyan masimaran ngay, bakulo ke lauskum na nagisapla. Praise God. Jesus, we've been justified by your blood. Lepak apa yo magdenggan sibeli ke umisesap lang e baba. Lo malap ki reconcile get na siyang gimana kayo. Lo malala baba. We're making peace through your blood shed on the cross. Lo malap ki stay na kayo baba mo.
of Jesus, Shibabakulo. Glory to God. Glory to Jesus. Kelje main luman vakulo, kelje admundum vakulo, kelje nchum vakulo, kelje art luman vakulo. En nagawaki vakulo, pinayashan mal, katay na en managaywa. Musingi kum dekoy, kum sase ipe musingi. Bigye spiritual highs luman ay klabag impel singay. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to vakulo ki mungon, vakulo ki ko, vakulo ki kayle, vakulo ki aksase nagaywa. Oh Jesus, kulomalap na kayo. Kulomalap. Pingat kayo noon kay Christ may mul na si. Christ may mul na si. Glory to God. It's the blood. Kulomalap, kulomalap. Christ, may mo nasi mo lagnay. Diki art naman, may taragin wali mo kayo panambait na kayo. Holy Papa, Insia, adore the Lord and exalt. Christ, may mo. Christ, pasyan na kayo wa? Kadilong, sinsin na kayo wa? Pasyan na kayo wa? May na kayo wa? Kolug fog. Elomo bakla? Pangan malorela, shibesiye nagshay, shibesiye. Christ may mo na si. Christ may mo na si mo. Wow, Lord God. Kolug fog. Kolug fog. Insiya. Elo. Masapla, pasay yung heart tumanis in God. Christ, hold up my sin. Pakumis ka siya sa kanya. Pakumis ka siya. Kolug. In Jesus' name, amen. Praise God. Katkain, mada. Kulomala. Ila shoy na kikas sa may kanjagat misingi. Ela tadapla pena ke melutut ke proilash ke lang misingi. Long say, Silvana ispel singing kan baklo malap na sing God ke. Senri semit makat kan dagawi kiltulang singi. Ingoy na ako lang nagkikasan God ke. Lain sim singing eh. Lumalam sing God ke mongan may taga maash ke tiyera. Ingan wipe taga mo singing eh. Lumalam sin online viewers na kayo mawigat pe. God bless you ke Lucen Bell. Kalanglan God kung mawul ka pa ng wigat. Neke lain sim singing eh. May lututas na ke lain sim singing ke de charm ke
kisen siyaksi. Title ko si Besi may nanaklas na kilain simsinga pa. Kisen siyaksi nga pa ko. Is there something better? Is there a way better than where we are now? Arshkenik si Mana wuliki makumroki lusen palatari kengai. Is there a better way into it? Arshingenik sasi sinaki oyelan mit kushaya makat kan limo wuliki mashukadiyo kren kan dito ekali kimapayi kikasangado. Maluto tas musingi kisinsi kinasirten kandi titapu ogren kan non ka akuyi kanapayi kishbin putodo yang kan pela napayi lan mo lan kai sinagaywa wangin pel mataka fushus misel fushus ilya fushus kanin ilya naga rifle nagaywa ma umdalong musingi ngay parang kisinsi si mataka na church musingi kan di kem singi ma. Is there a better way? Is there a better way to live life? Just look into your life. Just look into the situation that you are in now. Man kain pelan kain may tawrik magin pena. Finisom na kimulin proy lasha. Osmasi kan pang unconventional. Osmasi kan pang mo el siligi na mamay tawraw misingi. When you run into problems in life, is there a better way? Magden kain shunin kain karinin kat kimolash madalash pinenaway misinga. Is there a better way for the government to govern the people? Is there a better way that doctors can help people? Is there a better way my businesses can treat employee na kaywa? Is there a better way in our community? May kain may tatakay ni commune may singi ke. Is there a better way? May kanorani differences than may nagaywa. Whatever race and ethnicity that you're in. La ashma sewu may kanore kate ni may tamisingi. Or is there a better way that can bring all Christian people together? Or is there a better way that the family can run? Ashma si wulikina kon matana loma tita kon nakialo misingi anashma wusi anashn genik wusi na kelikina mama takta prescribed na siya. Is there a better way that you can get healed today? Is there a better way than the educational system that America is offering for people? Is there a better way? Kailan kayo naramula siya, ashle mo singi. Paano kita kasinsiyak matakan na siya misingi, kailan kayo nanko, na misingi tup si fan na, mga ka-infacting kayo na kayo kaisa na kayo. Yes, there is a better way. Ash kenik si fan na, may kankarin ka tiyang kitotola lasha. Kung finwit si matotola, kung finwit si maulle, kikalan sa kong kisew. Sap kong babasi, kumulle ki maguno, as a breadwinner in the family. Kumulle ki ulle, kung totola, kung nakanda ko of kama. We sing it. Tagan na shishke kya sangading ka nakalan yi. Dui mi sing it, kashas na rin ka, katagani bagay. When see him with kunak mong lala, kikatay na kain makati lorela ping pelat singay. Niki na taga shun, Christ Jesus. Kung di kain mong le, ki mani loman. Kung di kain mong le, ki kashpung. Kung di kain mong le, ki urik maluman. Mga na pon na tika, in shoot mong le na shoot. But they can serve you to a point in life. The show, ilti kain shoot na show, kan mong le ki ngunu. Postage pe mo ito. Kidem tulle ki ponga. Tasak katena mo. Mutul na mo to.
kauli mo to, tasha, ngunum so na mong leke. Is there a better way that we can take grace? Ash, we sing. Kad kun so again si van namin, mas si van na paneng, fushesh na pay mit kushay na kaywa, inkan ta kasokot mong lalawi. Government hindi pa yan si magtemong lawi. Alu hindi pa yan si magtemong lawi. Siyaw hindi pa yan si magtemong lawi. Ensi pan na magtemong lawi pa, makyasan ka at fako. Katagan ni fak, amen. Na panang misingi, kinamtag kaya kitang kadliyike. Kyasan ka at pangay. Katri di ala na kaliya na paibe. Kat kaliya ke. We get too familiar with it already. Now, Catholic then can apply na kimong lasha. Kasi na may bakla mo, pangi, mga kumero. O ka-treated latari. Not taking into our heart. How do I apply this way into my situation? Kadul latari. Kung pinwit si Ma'am Taliyi service ar jalongke. Waning kenek lo, kumekunay, mong lenik kinakumtaka na rin Jesus. Alusin ngay nga bakpel pos. Alusin umday ngay. Ilti en paisi, ilti mapaisi may kansyot mong nansyutin. Masi may syut mong lapa, kansyut Jesus kaya sinamising. Pag government nas kushay, pag government nas national government, inino. Government inino Jesus in kansang rani. With the governmental anointing, pangimay inino ni kipel siya. That's a better way. May kula siya in karingin ka. Pangin kinik mo si, may kan may nakaiwa ka nurik magin, paano kaya kayo nakaya siya, irela ma kalim, mawo, may kan place siya, may nakaiwa si. Gidamtay kaya mising gitan kan ready, kaya buklan siya bide, saptali may kosh wasit kosh, ala na kaliya ki boss sangay, el ready ba mo me, el ready ba mo, cast all your anxieties and burdens unto the Lord, because God cares for you. Kad matagi lusen pel na loyal saratari, oro pelpos kad kashila God, pelpos kad tinasuk God, kad isin in Elijah, oro kad pela kad palen kad mame. Oh, yeah, I can run my life without God because I'm blessed. The thing is that you will run out. Na kung may liyak na pala, Rick Maluman, Money Luman, nothing can survive. Nothing can stand. Nothing can stand the test of time. Inka news kumle. Not even your money. Not even your job. Not even your family. Not even your church or denomination. In fact, it's a great invitation. My fact, cast whatever burdens that you have. Cast all of your anxieties. Meshu kumi. Meton kumi. Painang kumtikan mo gumising. Mas, Gayo, Ilya, Force. Decision na kakong plan rala. May na payash kami singyo. Kikatagali kami singyo mo me. Cast all your burdens, all your anxieties. Finiash may tuwash lo. Cast sa sigilan singing. Take a vacation from your burdens. Take a vacation from your problem. That's a better way. And to do it, pakasar elitigan mo singi kon ganito. Kung di ko inurik mabangon mo ewang leilya. Masifan na may wala wangin nila lumapa. Jesus informed kalim ke mo luman na pay. Other than that, if you want to replace Christ Jesus with your money, with your wealth, fame, riches, and your world, your account, bank account, you want to do that. Isika kanina na paila. When my cash kumle, sayan Jesus makaifan na. If you lean on anything else other than the creator of all creation, umtikan mong le,
Kumenan ti kanan rela mogula. But I'm saying, in fact, this is the great invitation na singkay sinagayo. In fact, moment, cast it. Throw it from yourself. Set yourself up to free yourself. And man, in moment, take a vacation from your problem. When man, delik the fellow, you want to entertain problem when you're alone. Kung deproin sin God, may kumra. Kumatanon ka lang. What if I lose my job? What if I just decided to commit to Jesus? What about my job? If you didn't recall Ephesians chapter 6, in a moment, equip yourself with all this from the top down to the sole of the feet. Loy kum na kimay may wing na phone na. Kum delito na me. Kum pindel pinloy na kimasamasaw. If I'm equipped to kumi, masipan na tiba. Your bed is bare. Finde kung wanin mo loyak ke. When me intention ng God pa, kailan kan move forward pel na kayo in kan sokol directed by Spirit, kailan kan nasol na. La may suit kung musingi. For the next 28 days, finish mo tuwas na kanasyon, tugunalo ang musingi. Shiki, lutoy la kan tol na nasingka. Di malak pa masingi. Gilfak lang singi. I mean, tashki non ka gilfak nga. Si may sinsin, tol na may sinsin lo, na kayo na fake. Na may kumera. Ilki inyok le pelom kan adore him and exalt him. Yokli ki na kan concern ki problems lo. Elmo mong le mising. Take a vacation, not a staycation. Take that vacation out from your problem. Share problem na mising na call again. Don't try to figure it out anymore. If you can commit this 28 days to come, this will be a big challenge on you. And you will really ask yourself, really? Will I stop petitioning to God and asking God for my personal needs and my family? Yes. El patub se mo me. Kung pala kon me, maladong yung spenaliki ka. Or el bakla, cast all your burdens onto me. Finash makat payigan, finash makat tuve, para kat tikan na ladong kata, kata pela papelang lamok nila, in mawang na kan na sin, matawagin kan lang sin, connect na sin with a good relationship. Kata ka ni pa, amen. See my wuke when you take a vacation from your problem. Kumemtek care ki mitsali. Kumemtek pa kumata na pay mitsali. Kumemtek ki lupi sa imatelas kan when me kumemtek lakat na karangin ko. The tuwa na kinganta tangatay ingkay na ako ingkay proy kaya mana pa ising advantage dala. Tulugin niya kinanwalik ng deproy kin na logo. Mangan ro pa men. Praise God. Mangan ro pa. Ngan koy spend time. Fakulo na sin God kelay pakata. Even to praise Him, even to praise Him, this is not the time for it. For the next 28 hours, not even praise Him. When me kumekaksa kang tanda, papa kumkulo ki kumran sika, shek na kume folok pen. Pashupin sham like me singing. Take a vacation, stay out, release that ownership of your problem to God. You have problem, I have problem. We all have kind of problems. But the word today is put it in the right place. Do the right thing in this moment. And the right thing is the better way of dealing with your problems. You won't solve any problem, but you can control, you can manage it. Cast all. Do you have a problem? Cast it unto the Lord. How do you do that?
Kataraki prayer like we sing it. Come to the Lord and exalt Him and adore Him and love Him. Kumeliyak na payila, kumekak sa kanal, kumeala na sensin kataw kaya kumtanan long kumasangin. Fin pechimit kumelong. This is very unconventional. This is not normal for you to stop a day without asking God to help you. Kumepangun mo kume, wag naligi ka. So do I really stop praying and praising and thanking God? Yes! For the next 28 hours, there are 28 days, ki October, falay na pa na kaywa, shiki wunta ko lang silki pensangay, katagani ba kayo? Convinced by a prayer mo po nga, kingaral tuwa, prayer na matlugan niya ki. Kung kamitari na siya, malintol mo yung pang, na ma-remind you to work it. So I stop myself and then get myself into the Word. Inkan just spend the time. Inkan pray na sing God, adore and exalt the ruler of heaven. Malilito la melaro. Ilito la karungin kung pagka. Katagani ba amen? In fact, mga fact, Bible academy. You will start to love others more than ever before. Kumemta kerge, kumemta kliplisha kay simoy. Ilpa ke puksing e kela dia sapta on court. For sina ke lu ilpa mome. Carry each other burdens. In this way, you will fulfill the law of Christ Jesus. That's the word for today. Care for other people. Take their burdens. Yes, because you're casting your burden. If you cannot, God pinti ko in chakla, may tuwas na sin God. Para kati ko, ashuosum, kanti kasha katay na mga ito. You have your own thing in your plate. You have your own problem. And that's why we cannot help people. That's why we cannot carry burdens. That's why we cannot take the R in stepping out from our ways. Ingoin me, kasha la si mo ito. Kumang, nga kayo, pengati ko yung kasha mo. Lima si my advantage saying, start this. For the next 28 days, think less about you. When men, you're picking up God's arm. Kandinta lamin, like kasha ko, like karangin ko. It'll take me out kung commit na sin. If you commit yourself to the Lord, He cannot fail you. Lain ko may karangin ko, take a vacation from your problem. Transfer it over to the Lord. Transfer ownership of your problem to God. Mahal kay bange, in magkas system ay sinsin lum na kaywan ni sing God. Or may portion may sinsin, Lord, sound it sing God. Nakalma pa men, ngati portion ka kanya, aw. Kalma pa men. Ilam mo clear mind lo man, inkan makumliya ingin na, makumliya pa mind ka siya, wana kipolin pa. Ilpa mo, care for each other, carry each other's burden, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Or no one should seek their own good, but the good of others. Kaya dia sapta on God was luo. Siya korin sapta singoy po long lagos. Ilakil mi na church we sing ke. People find it today more difficult to help other people. You can help to a degree, but you cannot sacrifice on others. We have a example, a model to follow. Pulisya kumle, kimay sisaya. Masifan na kumpintisang maulom na sing God, lan bakalayim mo mo, kumtik ko inaramasing amin men, kumtik ka niskasya sing. Kumpin born again, the life of Christ Jesus, you can cast that onto the Lord. When you cast your burden, your anxiety is your problem, unto the Lord. Like karingan, wearing urum kata karingan, para kumkan carry burden san may tsayin. Kasi siya ka pa, bukati kan kasha may tsayin, may nashmalom si Ben.
Vars malum sivena when kumshat na shu, because you're still carrying the burdens that God is inviting you to cast and throw it on Him. Transfer ownership. Take a vacation from thinking about your problem. If Jesus is not the Lord of your life, you cannot sacrifice to other people. You cannot. You can only do it when it's convenient, at your will. But when you have Jesus, Lord over your life, and know how to transfer that problem onto the Lord, listen, Jesus, when in the pen and man, kum kan le pese, kum kan armasine, kan me pa me, delta la me, yogelik pelo mo kume akfole tikat long sikat na pay. Finne wangan mapapalang in rawunchum, kume me, kume shat na kaksakanol, katagani bagay me. Finne kum ti plugin mal rangina, physically kum plugin na pay, kume shat na kaksakanol. Ash proper sa goy va mo me. Finne taktel da kay kumle, spello la kakay vakulun. Even that to love the Lord. Inkan me, spend more time. Inkan aklet tikat vakulon na pay na siya. Answer again. When you're casting it, you change the ownership of your problem. If you have a financial setbacks in your life, crisis in your life, you cannot. If you have another way, but not the better way of helping you out, that's going to be you, life. When you will always seek others and look for the source. Pero nagkaba ko may shoe, masaya in Christ Jesus. When kasha kumna na kasha kumna. So God, mahul singin ta kikasal, musingi, ki kon shakla, ma nakaywa, liki kum musingi. Ma nakaywa, katagani ba, ma nakaywa. Answer na kaya musingi. Kudan control lagi. Insufficiency mindset. Poverty mindset. Kat karingin kat wo, or kat tekan karingin mind. Yok na kipel makad elikesa kren kan main siya una sin may ito. Man me pel si malikesa. Katika na ro man me kachek na shuk mana kayo. We still own our problem. Tamdel talame this great invitation mapapalang in right moment. Come. You're tired. Your money doesn't help you out. They're just serving you, but they don't give you a raise. Invitations ain't about just come. You're tired already, but your mind is moving you. But your spirit is crying for the better way. And that better way is Christ Jesus. When in my conscious partnership, in Christ Jesus is when in Kimulan might say, Ma parlan fellas in the phone na paisud call. Money let's shoot partnership. When me, kung fulay lang din paisud par. Wealth, let's shoot the shoe. Fame, let's shoot the shoe. Mainalom, let's shoot the shoe. Sports, let's shoot the shoe. If you fall in love with any of this more than God, pa orela kachuk ma katifulay lang sing God. Invitation sinassume that we singing saints, wait ko siya na kayo along the message mo. Come. It's about time you take a vacation. Don't think about your work. Don't think about your problem. Don't think about your money. Don't think about your issue. Don't think about transfer it and come. Pangi invitation lang God. Il pangi kum telefon. Kum totoo latari, but your mind is deceiving yourself. That it's okay, but your spirit is crying and shouting up to the Lord, but your mind is clouded na paitar pa ng me. Kung di na pangun mo, kuminin na pay cash. Ngayon na cash ka din na cash kipensin. We need to let go of it. If tomorrow comes and it's too late for you, mamayang siya message mo siya. Mamayang ko in fact lang siya. If today is your last day, why not just surrender it all? Finlutu Wang will never come tomorrow, will never come. May problem, may area, may force no one. Katino lutay lang din kansang nasinggap. Katusu sano lang tera la fakat.
Kadul susano laki say kashigatlo. Kadul susano in kan muliak lekten mo kan testify. This time and the next 28 days, it's not the time for I, we, and us. It's about God and His glory. Nakiwag-events. Pa, we, sham lasha. Ilpakibuksangi. Matthew chapter 11, verse 20 and 30. Come to me. Jesus patangan ko. Siya palaging katay siya. Siya palaging katay siya po sa nakanay niya na. Kolaktaw. If you feel a little bit of a confusion or frustration in your heart, message siya nga papwekin na siya mo. Malum mo siya. Fin kum nakanla, malum mo siya. Manme. Kum shukya na siya. Kum tenification. Silongsification. Who wants vacation? When the guy was, how long's the vacation? You want a vacation? How long's the vacation, Ashley? How long's the vacation, Suki? Vacation. What's vacation? I mean, kung vacation, kung delta la pelse man kung vacation na, kung kesum relax yung mind kuman, mana kayo. And panglan kad missing pa, kan mong la, totoo lang nakluman. Mukufta ko na yan, namasipan na. Is there a better way? The answer is yes. There is a better way and a sufficient way. Timatakta fa, tima government fa, pa usi instruction kita yung kanuwe ke pelse nga. May pwede ka pa makadil pa na siya ke pelse. Pagdaw ko yan. I'll read it back. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. No one can give you raise. No one can give you that counsel that you need and that advice that you need. No one. When may consult us, mong lesson ay masiban na moment. I, Christ Jesus, and declare I will give you rest. Take my yoke upon you. Take it. Take my word. Believe in it. Trust me. May chipin life kung bangon mo kuna. Take my yoke upon you and learn from me. Learn. You're gonna miss it the first time. You will be fair. You will have fear. Kung may sangin kon chiki, you will experience fear. And kung may nakanda na pa yun, double-minded. Do I take this word or maybe next week? Take it. Learn it. If you don't take it, you cannot learn from it. Learn from your mistake. Learn when you are feared. When you fear the most thing in your life, kung plakan, pangan, pelsimakan, konsan, moment. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle. Jesus is more gentle than your boss. Ilbo na pa yun. When boss lo man, supervisor lo man, ilwiwi, ilkay na oras. Ilbo mo siya kuluk-luto, man. Ilte kuluk, akala mi na lalmaitsi. Panang tima ko may flow kaya yok lala. Ilmaitsi, ashpelinik lalan maita. But this God, my fact that this is the better way. Jesus, ilte ikle. My fact lang eh, naway na, He can keep you raised. Pel na kayo. When in my kanchot mong lanasyo, nothing is bad. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble of heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. And the word rest means tranquility for your soul. It's peace. It's shalom. It's shalom, meaning nothing missing, nothing's broken in your life. Di ko mesang masingkada. It's like a temporary. Nasungkon ko na ako lang metiki, Jesus elus kum naliki fela singe. Pangamal shikin kan usin na church misinge, kidain kan di ekel.
Ro, kaya san kat mata kami singing eh? Masi fan na kita nram singing pa. Conflict na singkat mana kayo. Lutu, and I make that decision 2 days ago. The gonna ki Eve killing si me that or that decision si. I will never do this. I will never pray for my personal needs for the next 28 hours. And this is my commitment. And I will sacrifice. And then some of you will have, what if? What if I run into that? Even when you run into problem, you won't lift up your voice to ask for deliverance, but you will glorify and magnify the Lord Himself. If you lose chapter 1, even that. If you that, even that. When for the next 28 hours, 28 days, transformation in the country. But we have only 28 days. You will never ask again for the next 28 days for deliverance, for I. Lord, help me. Lord, help me. Lord, deliver me. Lord, we asked for this yesterday. Lord, help us out in this. Lord, can you do this for me? All this transactional prayer is over for the next 28 days. Financial industry atu ke pensing aurela iplakkel in condition ko nakkel melutu tasha ilte message ko vanna a lifestyle sa mga tilingan for the next just 28 days you will never lift up your voice again to ask for personal thing in your life nakimo if inga kayo even that if you know why you seek even that when men as a lead in the next 28 days, ngayon ako na nakikatro prayer meeting la siya. Pangan may ito kayo nilka. Kita ito kayo niliyay kayo along si kashigat kayo, masingat tayo kandi kayo. Buklan, Luo, 2 Corinthians chapter 3, 17, 18 and 5. We are being transformed into the image with intensifying glory of God. We are a seeker na ke, molo man ekle na payike, kung finlong sa ekle, kung minakan sacrifice, lain long lal ko siya ito kong. Ito kong may puk mga 3D niya na nga. In fact ke, masang ilang moving us into a transformed living. We are being transformed into the image. We are being transformed. When Christ in matak form, kalami ke mulan kai sinagaywa. Kila kalami buklan Philippi saptayakos foson ko hilba momen. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. In adoration. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your mind through Christ Jesus. Pangan mo say, that's a better way. Kung pangan mo me, Erga 3D, Sam Longul Dolu, first year. Pakalmen mo sing. Umlikyan lahat kung naman kayo mo me. The Lord is my Chuvel with me. Chuvel with shepherd law. Wangin na mga eke na ke. Kalme pa. Kidenito na pa. Kalme na si kumising pa. Wangin may kanising anla. Nothing can give you peace, joy, and happiness than Christ Jesus. Nothing. You'll feel happiness today. If it's from a creation, if it's from the created things that God created, it will run its course and then come to an end. Ito imano ko. Masiwan na wangin sabla ni nga mistake para elba moment. Ti mistake ishpin kung connected naman. Elba moment. Mistake ishpin mistake mata ko inka siya umi wangin mauran. Kalme pa gas ilte ko nakataya. Gas ilte ko nakataya masang
Pelsi makumkan sang manakaiwo. Bigyan na singkat na payo ke. Musingi ka treating ay. Ilbak yang ay. Puksap na lash na misingi. Colossians 3 verse 1 and 2. Ilbak. Since then, you have been raised with Christ. You have been raised with Christ. Kaya saklong along akwen mo, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God, and set your minds on things above, not on earthly things. Tigdelikian naklash ki makatil rela, para katsinsin kitan kan when me pause kola siya. Bang nagilay ng mga message sing sermon bising pa, mga kume apply, ti mga kume long bising. In the next 28 days, la kume utay la, kanara sima masiri kinapel na kayo. May siri kina, masimin mga ligiye, may tinga target pupit sing pa. Kundi kiya kumete siya project personal needs lo. You will never mention that in your prayer for God to help you in your personal issues and problems. That's it. The better way is to take vacation from all your problems. Honestly, problems long. Any kind of problems that you have, learn from God's way. Learn it from a moment. The first word for us today is calm. Calm. Fascia is mongle. Kumine na mongle. Katine na mongle ke pelsinge. Ensi ban na kume so ke, kumde kan so ke alu singe. Kan so ke Jesus magayfan. Manang atari ke pelsinge. Along siya ke kumde ke kya sim singe. Elte ma kume long bisinge. Tisay sin chilunge. Tagaludu na ke Bible study yo. Ngay tabla kya singe tu how to apply na ke. Fin pel na kaywa. Fin kain pela kumperoy natali kumperoy siyak fakulun singkat ke na kumsibem dag proy siyakin na luman Panginoon si makita tulugin niya. Kung fin may sima di kayo nakula kum de kan tulugin niya proy singa ni teori. Kung fin may sima ito na challenge ko. But decided at that moment you want to learn from God. Come. At that moment may udah login to share. Ilalim na chendo. Ilti kan tangon kum te kiya pe kumle ki kumuchak falay sacrifice ma na kaywa misi. Also, if you are that person and make the decision, kum de proy katlang kan tabuk proy luman, kum yena proy lumapa, kum proy akfalay ki sangkulon singkat magaypan na, and you will again for the next 20 days. Komenti si proy ke personal inilong. Sab ko daw siyang long bisingi. Onay message na kayo kung la si Pang. Yes, it is. To your mind, it will challenge you. But in your heart, that's the better way to live life in this hour. That's a better way. You won't agree with me, but your heart is willing to win. Your heart is after God. Your heart is always after God. But your mind is always holding you up in bondage, in prisoners. Para Jesus is bang singing. Take a vacation from your problem. And then you will ask, how do I take a vacation from my problem? Cast all your burden. Papa, malum pa seula ka. Papa, malum pa finance la ka. Papa, malum pa neighbor la ka. Papa, malum pa boss la ka. Papa, malum pa driksindige. Papa, malum pa inkushay. Papa, Masing il challenge na yok si panen. Te may taga wakan sa tilya ni kita siyang. Na challenge si may taga misingi. Kimalim sa singi. Are you ready to give yourself up? Kan kanaro masima kumtiro mi. Etile mamuita ki kanaro pa kumero singi. Umdel ko na iktari mana kayo. Na teorik ma. Umdel na ko na ikmasingi. Umtel na ko na yakla shidel, kain shidel na kayo katarangay, tikain mo lala rin lumtel. Umtel so na ko na yan. Ngayon ka tayo na makatarami singi, kain karangin kumtel. Umsun na ko na yakla para lawang le chaplo mo.
Ay nga ni makadarangay. Lain lungal algos ngay, cut yourself from all association for 28 days kandi transformation. If not, you will remain the same throughout the whole month. Kumeno ayan, na may dalaw ke, kumesiyek paroy, and we will never lift that up in these 28 days. That's a challenge. Sabi ko, may paan mo, kakalaman na lupe na yun. No, this will save your soul and your family. Just 28 days, nag-turn. 28 days. Transform from transactional prayer. Papa, help me. I'm going there. Papa, please help my family. Papa, this is the end of it today. Or if not, you will continue and there is not going to be transformational prayer. Sangsin ka. Ewan. Parang akay kong dandan kandi na pa yun. Oro mama mo itatira mo singing ngay. Pelna sa teso ka ginarata na kumtuwi tilera. Men. Kumsyuntar hen sa makatin. Tiki kumikya. Just keep doing what you're doing. Keep me. Utay lang kung nasinggata mo singing. Convincida. Ana NBA. Player ngi kan takot millions. Ela manas kalme kada kan laman insure. Katay siya. Ikalan mo siya. Panang liilan mo ngalal ko siya nga mo singi. La me kumura mo singi kasha kumle. Ka me kumura mo singi te kasha kumle. Na may siko. Finurik pa. Masa mga kasha mo singa pa. Likilan mo ngalal ko siya. Orosi mama kumesangin ke. You never do it before. You never. Roshi mama. Kate ko inormasi basta vatni. Ekanaw sila na pa. Liepuk si mga tridim singing meto singal siye. Ikash. Meto singal siye ikash. Long life ko siyang itol go. Learn from me. She can learn. Kung finlutiin na kanila, turang na tarta na. Kung tekan siya katilina, may meka na lesi sa pelong turang. Learn from His way. Learn from Christ. Nagkimana gawa mo ram singing ngay. Main men. Kinik singay mo likimana gawa ko ram. Masing araw, makatalakin. Unconventional way will transform your life. But transactional life and prayer will keep you in Egypt. Meaning, you will testify about the power of God. You will see the end of God, but you will never live. And si may pamame, there's a better way na kemoluman. Konkilakya na ke. Take a vacation. Kaya start na lang simsingin pa. Take a vacation from your conventional way of doing things. Finpangama kumrameta, tilaw. Fingum ka na ngay, tuwi ke. Fingum ang pelom na ka, ikol na. Challenge shop na, lututang na kaywa, moit na kaywa ma, long ay kung finlong si. Lututang na kaywa, somsyu ka, tang, somsyu ka. Pai na. Pangisap na lars na kilin simsingin ngay. Kulo kaksingin ka at malalap kikot kan long gasan God. Lame challenge kong misingi. Lame mokli kong misingi. Emoli kong sangkulon singkat kem singi. Kalak pong wiya bakkulon singkat. Kulo malap. Babalang gibet singi. Ako yigat kikas tumin. Katli na pailan kenik lasyan na inpayi. Kon kashigat le baba. Lois na payi. Oma na wuwulo man nakatiurik magin Lois na napay baba. Kashigat kipel makatliya kuna nung katashika inte tulugin ka di pa ng kantipulay ka na raw. Transformation kimula. Esewla siya enter baba. Musingi baba. Kashigat kima challenge ka ng baba. Kashigat kilen ka na prayer la siya vertical na lang. Eliye heart na siya nanak na siya in man kita in ka siya ulong baba. Ekden kan submit ako siya ilong masiwas-was long baba. Kung fact na tayo man na kaiwasan. Baba, save we are doing a God commit missing a sacrifice or a power. Kaya they should be personal deliverance. Kaya tayo na areas kaya mo large Baba.
When could accolade yung kumita na mga nakaiwa ashrutari. For the next 28 days, Baba, we commit unto you. Not by our mind, not by our strength, Lord, but by your Spirit that you will guide us. Kilin nung wala ko siya, Baba. Kumita na po yung nakatsangin. O kumita pa yung nakasangin lang. Di masasay sinasyon, Baba. Kumita na katsangin po kaya. Kumita ka tsangin labaga. Kumita na may katsinsin ke. Kumita na may katpalagi. Pangan mo yung rik mamadik. Dekoy mo rik mo. Baba mo singi. Ang proy mo kayo pa na siyaksyong, Baba. Miste si mahal kayo na mga nakaiwa. Mga kayo nakadaya kikasa. Layla in kayo nakla. Jehovah Shalom. Lain kayo nakla art and mind. Ekardi art and mind. Ang maitlong na kayo, Baba. Layla mula na long. Inon fin maitlong, Baba. Ipensin in Jesus' name. Amen. Glory to God. Pangin, sa Velasco, lumalam sin mo yung nagaywa. Kung i-accept yung message mo yun, alam na yun, practical na pa yung nagkilain doon yung nag-Bible study. Tago kaya awan course, kung siya continue nag-mama babalang lauseo. Siya ba kung lumalam sin online viewers na kaywa, ma-weekend nag-ipensa ngayon. Weekend kay Bible study largely too. Jesus and Wikong, Soloman, and Kumashkian. That's the better way. In kong kashgat kahit sinagaywa, we show, wait na ka ma-weekend online kay service largely. God bless me nagaywa, Cain and Jesus, misalan God in we might nagaywa. Amen. Please see us here, may nan pa, misalan God in Wikong.